ole clear tu te kalau lom le vek sewa tu cuma sorin mo kan ram ro rel tu te mi poi mo tak te Vawiin Session-ah thru khom le a anin hial le bap mai ne khamia kharin pulil tu oma chief minister le pura bat ro moya mo Pu RRR anti triple R anti kha anin kap angreng khop maya kan en chho le don ania pura bat hi mina mai lo tak ania pu do mala chutiang bok ania tongkam an thiam dun sia mo tongkam an thiam dun em maya voi lampanga an thil soide po hi angai thak nom le ton ani nei po ni se triple R tia la em mai pa hausa tak pura bat ro moile chief minister pulel to omate eng ang takin nge hausa arin bai kan thlir chawanga apui riap thian ni ramtana thei top chhuwa vek mo ti mai ang ramtana thil tha ka dhulom in ti dan kha dik lo chu dik zo ko lom ti tha an nia chu wan sorin ma po an la chak viau zel ne po ni sela kan en chawanga apui triap dor ani kan thlir nga lang kan house leader le finance minister zom tak ka zo bel na chu pakhat na kha treasury holdings sarkarina RBI asum nei zat kha noi veibel se sang khan le ti kha ani thu kan house leader in Australia kan finance minister in kha suma khan loan saski loan ang chi thil dang man theilo engzat nge oni oma kha sum treasury holding sa khan annual plan noya kan sum tak kan annual plan mi kha engzat nge ti kha ka zo bel na pakhat na ani pani na chuan hei bil pek lo ti hi lar khop maya alien tak pek lo te po hi mi ni ril chu oma ma se ngai poi mo om ve deu tam tham si lo pu speaker kan finance minister ta na har satur ni lem lo hei chanchin bumi ten advertisement bil ang chi te an lak tur ve ang hi bil bat om ni te poin an soya hei hi pek tak thuai theni don lomi a chan chu asuma tam tham pon si lowa ti kha ka zo bel na panina ni lome le thengo chang turin finance minister pulal dom lo soma pu speaker tuna kan sum nei hanen hi chuan thamuan thak mange ti zat mai sum kan han nei hi ati theya amaro chu heng hi pek chwale tur ania department ranga heng zinga hian saski te po atele a detail te chumizat khamizat saski engzan nge abang engzan nge ti hi soi thei har viawa amaru atam ber hi crore sang khazan hi samni pathum vel hi saski atanga kan don kan pek chwale tur ani abak khachu khatian khani atin hei financial year atop dona heta hian kum kalai kan budget ang khakan din mun chu ani maya elai kan pass ho ang khan kan kal mai ani then ways and means January ni sa kumin January nulama din la to em ti kha lak kan nei lo ti ani a chan na chu then ways and means si lo la po ni ilangin leiba anga khatia ngai thlur tur khani lova voina kan la nak tu ka kan rul le chuan atuk le kan la le atuk le kan rul le tun kara kan la kan le kan rul le khatia kwal khani ta chuan kan lak zong kan bel khom ka chuan an va puk nem veti tur khania ma se kan rul le zela kha sarkar thilom dan ani hrim ti kan soi do tin opening a hian negative balance aom ti hi chu aom fowa negative balance nei lo kan om kum hi aom lo mai thei ka soi swal lo chuan a chan chu sarkar in la chong zel kan nia leba in ro chung chho zel kan nia khang awang khan negative hian balance opening balance hi kan nei lo thei lo thin ani tin scholarship pek lo na san hi
technical thil eng mo wang ani a kan students organization te point thilom zia chuan chiang khopin ka ria a til central atanga kan don atlai thina wang te po hian ahuna hian pek thelo ani thina scholarship hi ti tlai lo from tum te u kan in tia kan in nor renga amaro chu central lam atanga local tlai le helai no pangten account anti fellow khan apek thei chuang lova chung neu ti fellow chu ala om ani mail tin work order om lova na tho ti hi nia contract na rei to tak tho si lo hi alo om nual maya an thok seng lo ni mokati maya chu wang chuan kum thum china upa khakan han thliara kum thum china upa to contract pe to na la tho si lo chu kan han ena lela ba chuan mi session an nei hi chuan mo mi puite an lo en thup an lo thlir thup ani ti an shadon box sia hetia chunga hian chongkam te po hi che ulukhi poimo don hle in ka ria abi takin chief minister ta ngat pe hi chuan poimo tak dor ani mo life ania kan en kul sia mitam takin an lo en thrina chu wan chuanin mitam takin zoro mi puin eta min lo thlir me kani ti shekur box si mo chongkam zona fing pui te po ni zona khir khan pui te opposition lampang te panaron zota khanga te khanin ruling lampang ni po hian chan thiam te har don riawin ka ria pudo omate an sang thiam thei khop maya tuna ron soi te po khana ni ya ma ro supura ba ro moyan engting ya ron ti don ron react don ani kan en chau je lang an lo tho to chuan an tho chin kha bil pek tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lova thok du lova kan ngai thok thei lova kan ngai kha tiang kha laps deposita engemaw zat kan puang to bok ti kha kan soi tel du a tin work order til lova na tho hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zo om tak pu robat robaya chan thin na khan ani deuh bera tam na hi han pek sak ram te u ati ya kharon en zui saka ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tat lo la hi kan buai na ni entinan renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizol FC han ti te hi noi som ni pasari vel alo ni then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium han ti te po hi crore nga ania kan handap ngata file chuan as instructed by higher authority ti che kan hone khatiang kha alo ni hloma chu wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong e don lo ti po kha kan hetaloni entinan o speaker ming mera ming ten lam ta ka chuan le nia zona le engemaw po ani chia lo boka ni chia lo boka kan soibel du oma heta pon ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astroturf football astroturf pha kha lung leya kot khe sawanga pha theilo lak son ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha thei si lowa tin kot lamin lak son ngai an ti box ya da pon phal lowa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ni boka phaila nakina lung leya phana tur chu kot khe te fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thlap meeting po nei thlap ani ti kha ka soi to ming bera kan soi ta ga chon kan soi lenga tin order om lo ka department om angkha ani ka ring lowa kha pungun an dimida post soya chon hu kha ka hriat pui ania chon hu chu MP fanin tuna hian sumpo sangson thlap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an ti kha ania chu lo chu
พวก order lo เขียนเขาอังจีขัดจูเอากระดิ่งlo kan pe zel dong ti na mi le โอเลงไอ้หลักชนสมเซลก็ ruling lam ni om takin elam pang kan thu soi yan ro soi fi ngau zel ma ya ei hi chu akal phung chu ani lo tin aที่การ soifia lo chuan thu dik lo mi pin an thedon te tani helai hi in chan zel da le thil fi da tu ne lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai Pui sa do be tu pui do ne ria pa chu mi ron soi fi le zel hi kan practice dan ani lo wa tin pu soifia speaker lo ha pa lu tuk po hi dik big chuan lo in soi fi ngai hi kan tam tin na han pura kha nin in soifia lo lutuk po hi dik big so ran tia trong kam hi ni sin ka tiang kha nin an thiam lom sia mo tok te hianin anon sai chat thi na ni bori se inti zange ka chau sel do kan enanga pakhatin wa ko darom lo hi chu atie pakhatina om lo ka sel lo ni ran ti le as thi na ni a khatia kha boro khe ni nuk to thi na ni bori se apui riep thi na ram ka mangai ti the thon ni a mani party ta chuan thei top chua mo pui pa tak kan ni wang hirin apui chho le mi thi na ni heng poni se kan en le lokang khop mai a ei chu kan soi zel lo long chu me ma ka soi du chu point of order te he pu speaker kan member te hian kan business rules ka proceedings book ha lo chiar mun te se point of order hi enge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order tling pakhat ma kalamulo so wang chuan kan mi siu san heng te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani chief minister poni se min point of order arrest chuanin angoi turani angai thaturani ma se point of order tlinglo ma ni sul nu por soi bam du na vai mai kan din pui ya he ni chu phalo chi ni ya ข้องไอ้ขลักกันเสียดู ไปบ่ได้ค่ะ มาขันอมเฟก rules ข้าเกอุละrule number 334ขัน point of order จุงสังอาศัยสุดท้ายชวนอาศัยชวน point of order raised ให้นั่นจู่ rules กัลิน statement อันเตียม constitution กัลินทิลตีอมมด่านกัลอมมติขันนี่ติน point of order raised ลุนัดตัวจู่ member เฮียน information ดีลตัวนี่ละวะข้าปารา rule number 334 ปารา6 A เลบีอาคาร information ดีลตัวนี่ละวะติเล opposition อาศัยฟิอาตัวนี่ละที่อมันนี่ a member shall not raise a point of order A to ask for information or B to explain his position ที่อมันนี่จู่ไว้ตัวน่ากัน house leader น่ะใส่ขัดจู่ valid เดี๋ยวโอ้จู่กติตินไม่รู้จู่มี in statement เสียมดูนี่จวน house จู่335 rule number 335ขันเสียมเทนี่มาเสร็จจู่มีตัวจวน secretary เนี่ยนะ in writing นะเปอังspeaker in อารมณ์ติจวนติด statement นะเสียมดูชันนะคะเฟียตกินจะอยากตัวนี่ที่นี่บอกว่า334และ335กันมาเชื่อว่าคงเห็นเราเอ็นี่ละตินกันเงินดูจู่ member เต้ minister เต้อโมตัวเต้ปนี่เสีย statement เป็นตัวนี้กันอินโซมา statement เป็กลายเราอินเอาบวยโมเราอินตีบวยโมฮิจู่จริงเราชามิละเฮ้ดิกตักชวนอินอามิง speaker กันเนี่ยใครช่วยตุกันนี่member เต้กันเสร็จเที่ยวกันดูกันดูซองเต้ขนาดใส่ฮีฮันอินขับฮีอาเชอมติมีกันนี่อามาเราจุกัน speaker ฮีอันนี้มามันนี่ที่อาริงขับอันนี้member เต้เสร็จนักเป็กดูฟังชวินเฮงเต้พอหิมเสียเทียมอุละอินขับง่ายมั้งอินชุดตีง่ายมั้งอังบูโรที่เชียงเหล่าสามมิลติค่ะฮันดิขับไม่ตัวน่ารอนใส่ค่ะมาเดียเต้พอข้านี่มีดังข้านชุบอันอินข้างสุดข้านี่ยะตัวน่าสปีกเกอร์น่ารอนใส่เต้พอข้าเลยละมาส่วนนี้ไปหมอกขับไม่ruling มาดิเซ่โม่ให้ไล่เมมเบอร์เต้ส่วนช่วงอมเต้อันเรียลรู้อันที่นั้นสปีกเกอร์ที่จันละมันไอ้ดาวนีติลังดาวนีตีเต้ที่อมมาเนี่ยข้ามีสุการกัลตาเต้พอข้าทำตะกอมทีนั่นนี่โม่สปีกเกอร์บายสเต้อันที่ยังสี่เต้ข้าที่ยังสี่ข้า
tam tak comment na lama te po yan soi tur hi om nuk to thina ni amaro chu tu ma hi chorin tha takin fel fai takin tu na ron soyang khan statement an nei lai na chorin lo khak buai mo lo ti buai phe ta mo rak nuai mo khating kha chiang om tam lo se thaviau don ani chumai pe lama ni china ron tiang do khanin mani sul nu por mo sul nu por mani kut nu mam lo tak soi fia tuma ara karak te po hi ti chief minister na ron soi te po kha di khop bin ka sheni khang te po kha chan chu life in mo tu pa kan lo ena life te le kha sin mi puin kan clear ane khami ni wang khan dik lo deuh na kha chu mo mi puin kan en kar mai ani chu wang chuan dik lo mani dik lo na po tuam lom tuam ma mo nuai mam tum le chop sil kan ti dol nge khati ngang kha chu mi puin kan hai chong lo ti kan hre tanga ne po ni se kan en ze lang pui ri ba ngai thang nom thrin ane rem sak em a point of order sang khan kan sai fia le du ba kan ni ti khan kho in house leader sai tu la nei chon po speaker kha kan dan chu chiang khop maya mani in soi fia nan point of order ri man lo tu ti kha lo sia kul mai ni kha zom from toila thangotang ten elai Rajiv Gandhi Stadium chung chang kha khatiang kha an ma mo na te alo ni a thil ti thei ani chuan Sports Council atangin danangin an process turani danang thapin an process anga administrative approval an deal anga expenditure sanction an deal anga work order awmbok turani chutiang omlawa thunei tu sang jok tan thu min pek angin ti ri ngot atanga hetiang nga hetiang zat man tho hi official lovani chutiang bokin mual lung thua hockey ground na hian noi samruk pangaman work order tel lo pek ani ten zotlang indoor stadium leingo badminton carpet noi thumman awmboka ten chon huwa hian noi somman kan soi to kha awmboka ten sangau playground na noi somman awmboka parva playground na noi somman awmboka sai ranga khwan ei lo lai ro min tia feel kalai noi som turania atia miron thing bok ton he hianin khatiang ringot mai khagan lo pe dong e don lo kha hiat thiam kha har le to maya chutiang bokin lung puizol local council ten lo lai ro min tia feel kan laya JCB kan roya darkar za kan roya chumi man chumin peruan on tile bokan itu na hianin khang kha tam taka oma tu na kan monitoring committee po hian hei lo hi tam tak an hai chuak me tani chu press conference te kova soifia te pon tum ni in karia tiang hian ya til hi alo por khop maya khatiang kha amuna tan kala kanin tira mi hian cheng heti sa miron thing ringot maya eng ma document om silova kan sports minister in lo tiro min ti lom ti chongkam ringot ani ati tak nge tak lo po kan ship thei to box silova vain teu kanin tia kanin tira na te lo tho tak khachuanin a thai kan tia kan pe sam ani chu tiang chuan na extra min siam nim ang khop maya hetiang hi sarkar kalphung thara chuan om to lo tura kan ngai ni poi mo khop mai tu na ron soi lai kha moi me ne te khatiang ho khachu ne an helle chal don ti ching renga ma ro chu sei thei viau han soi fia do na soi fia da tu rom viau si lo khan di le do ti ching reng maya pu do ma chief minister an le hi thajek khop mai amaro chu thin khata chuan mo soi se na tu po anga veang atamang ama hian ti kha chiang renga ne amaro chu tu da ro soi lai te po kha poi mo khop maya chan chu sum mo in dei lo na tu ru sia khating ani wang kharin engma le khawti fel fa emo heta work order te mo khating engma om si lowa thuna ron soyang chi yang te om thua khachorin lu hai thak viau doran in va en fia te ti khanin an thok nge ye an te an fin fia nuwa na then phe khachun pe chuak chau ni o mani ya kha thila boi thak thina ne poi se sum tam thama phe chuan noi som ni som thum tiang china phe chuanin heta noi somwa somruk thleng por ane
enge film khura pe mo khop mai eng party pon i se ti la kha a khai khom nan mang tamai la kha kan ram tan se la ni mi zo mi pui te tan se la ni ti ka hre ta ngai ne ka den se la le zona tang akan kalang sir question number za somriat pani na zo to remember job tak Dr. KB Chuailo Samang to speaker kalome Finance Department changte kan Chief Minister za om tak ne na ka zo na star question za somret pani na na sarkar hian pensioner te pension benefit pek thilo anei em bina neita se cheng zat nge sina mi engzat nge apek thilo omek ti anei Chang Turin Finance Department Chang Tu Chief Minister Kulal Domila Somang to speaker ka chan na chu sarkar hian pensioner te benefit pek thailo nem ti chu ne ti ani a neita se cheng zat nge ti chan na chu nuai sang khat za sari samthum parukani tin meng zat nge apek thailo omme ti chu mi samriat pani ti ani Zapel zo Turin zo no itu Dr. KB Chuailo Somang speaker ka zo bel na chu ke deposit ta hian tun din huna sumtang ala omem omta se cheng zat nge pani na nan works department ten an hoyan na omte MPW ti kuta lan kher lavin an ma ni nan boi pui them pathum na tun financial year chung hian open market borrowing atangin poisa cheng zat nge sarkar hian na puk to tun na hian puk tum na omem palina achon tun financial year hian year of consolidation kalpui kan la tu mem ti ka zo bel na ni Zapel zo Turin members of the Kulal Ramliana Papuya Somang Pu speaker lome ka zo bel na chu pu speaker pensioners benefit pek theilu omte hi eng hun lai atanga pek theilu ngen ni tile enge chan ti ka zo bel na ni Zapel zo Turin members of the Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangai Somang pu speaker kalome ka zo bel na changtu minister zom takan min chan tura ka nei chu tun sarkar thar kan sarkar tan tir khan sumdin hun kan choma kha athalo em awangin malak tak tak thei ani lo wangin year of consolidation kha puan hialania kha year of consolidation kan puan kha kan sortang ka yem eng tiang chia sortang ka ani nge langsar zualte hriat thei ani em ti ka zona ni important se tu daron soite mo maron soite po kha chiang khop maya ba tamle tu ko wangin naron ti lai te mo MRF lampang sun covid kha lo covid khan min ti boy ni covid kha man rang ton soi kha ni to ni ni chen po omang so tu daron soi kha ni mo party kalta sarkar kalta tena an sum bat ZPM ina an chomta ZPM ministry na an chomta kang si te tam hle ni ti kha a chiang ngoi me ne amaro chu eng ting chief minister te pon ron soi don ti da kan en hau le anga aron chang le noi noi ma yang em pui che le do ni ti mo ma kha ri ruwa alang lo thei lo ne zo na tam tak zo na thua ni thua thum thua li thua nga thangin an zo rol thut thin sia chu wan sorin aron chang fel phak tu ranga yang Chang Turin Finance Chang Tu Chief Minister Kulal Domila Somang Pu speaker tuna zobel na khanin heng pension te and benefit retirement pension and other retirement benefit kan hanti te hi eng tika tang khan nge bat ani hanti hi chu kan sarkar ma dai atang khan bat alonia tlingkhom treva tisuan kumin kum tun financial year tira khan crores a chuang ba kan ne ni chu adik love ramtan an kuvo pat thlengin hem mi te hian nan lo thoka pension sarkarin apea chu chuanin nga na ania
sumi po sarkari na kan bat sak le zel chu dik lo kan chor na man an hlo kan bat sak kha dik lo ve ingai sak te ang kan ti a ti chuan thei to pin kan department athok ten tran an la a tran an la na sa hle ani overtime tak me win an thoka ti chuan tu na hi chuan kan don to chin ala bang tu na ka soi po hi tun financial year liam ma hian avain kan pe vek don kan clear vek don amaro chu pension hi claim angai ve a anon claim a ti chuan alo lu renga achuak reng boka voina kan clear vek ti mela nak tu ka dang lo lut vele thin ti kharot chu ria ilangin tin an mari nge hi anon kala treasury a an signature te an ba pek ngai ni khat yang anti lo kha chuanin treasury khan a release theilowa heta finance department in pay vek to ma silangin ama nge kha ala tura treasury wa kal si lo chuan ma ang khan tang ang khan hay pon isela ha chiang chho viau mai tu la kan ngai thak sin ate khanin enge in hu da lo soi tlat na mai ula lo thai lang ve le ula chief minister purel tu ma khanin ran soi fia thei kal khop mai tu ma tang tu ina di sarkari na tu na kan ba chom zel te po hi sarkar kal ta te tho tu man sul nu por zel ani aron ti la te po kha a boi thak la sen po yo mani chu ti rolin Mizoram state anga churin mo kha angai tlatani tu na set pm po hi chuak sela sarkar takin ron chok don po ni se ron thak don po ni se batam tak tu chen nei don tho a chiang reng mai ani heng po ni sela tu na kan ngai thak le kan hua khan mo engai in hu da dik tak kha commander ma kharin in lo thai lang ve le do ne